Ba Charles Marngar, MDC ke Kongres na Mahdi, ulapan pau ke Jingkmen ba ke Executive Committee ke Khasiels Autonomous District Council, hapo ke Jingelamu ba Titas W. Khan ke Chief Executive Member ke yang skemen persya ke Memorandum of Understanding. MOU penbej puat hapdeng ke Jela Mekhlaya bat Assam, wala hidon ke MDC ke bekerja ne ketiga MOU. Habai kran bagilat patai kubor ba Charles Long ba ke Jinglong MDC ne kumkinong mikmat, kamut bakin syakri tangela ke Chong ke constituency, Henry gilahap ban perkat langru nam taki wei constituency Henry don gi dkhot ki bekerja ni ke MOU tang balabiang ke constituency lejong. Ti mentagas ngi don commotion ke ba ngila ya keren ha ke bai de bat kene ke ba lawan rak di ba Gabriel walang pi ke ba de ba kene commotion ngakwa ban penpau kandiat hang ni nakaliang jong ka executive committee ha ke jing jobab ke jong i am in charge jong ke ilaka ila pensyai ba kastan jong ke council hi kan ne wi kumjo kumbala de banyakut keladon ke coordination committee kan long baik kumta baik kinyai be syakmat la ai ke jing syai mentagas ngi hapok ke house dari la kaliang ke jonga ngakwa kendiat ban keren kumunong elam hoj kam simladon kono ke jing kata ia menta kampat don kono ke jing penbej yu put usam hapok ke konsumsi ke jonga dari kumunong elam hapok kadong riboy bat kumud khot jong ke council ngasgo bangadon ke jingkit kli ya borok ke wei ke jurisdiction jong ke council ke jongi baga jong ke jelahi borok ke wei pi habang ngilong nong elam ngilong nong mikmat kamut ba ngangade tang UMDC jong ke tu ke konsensi di mentagas ngi la ngela smutu syai bagi don ki perlok MDC ki ba support ya ke MOU ki balakan syai namar ba ki ong ba ke konsensi ke jong ki kila sohon namar ba borok gisnong gi wanlut apok Meghalaya hendai kum kinong yalam ngakwa bano hang ni ba ngimde banhon tang nak menta ke konsensi lejong ding hapan perkhadro nam ta ki wei konsensi ngasosi bani thu ba hakadong ri boh jong i wala kamdei ke konsensi ke jong kita ke temarwat mo nadu na po STC kam nang tu ketika temarwat ke yongkhuli kitu ki area ki babon ke pilang kata ngila duk lagi jaka ke jong dikani ka kalong ke ai ke basosi ban ngakwa ban keren ha kini ko por ba kum kinong elam yimde ban perkhat tang ila ke jong ka konsumsi ringi haban perkhat ru nak menta ke jelahi borok koi bat ngi haban dan ke jinge teli ke jinge sotho jengmut tanggawi ke sur nak menta ke jengmut toilang jong ke jelahi borok koi ta ke de mo kwa ban keren kendiat te sakawai ngakwa ban banang ni ke bang ila keren po house pi sosen e ki breu ki jongi le se ki bahap sepo asam haga jing penbej pot hingat no sya asam pi hapo asam idon ka asam lan an revenue regulation khat paspa prapenreu kani ka angi itu ipi hapo asam don mano bala ban long trai ya ka kendo siap ti seno ki breu jongi kin poi klong ke ke ba smosi ado kata bala da ki breu jongi ki hap sepo asam te namar kata na kaliang ke jonga ngapan pau sai sin ke jing sngo kemen ha bangayo sngo now in charge bo pen pau bakastan jong ke executive committee ngamtip ya kata ke jing ke balur ke badan hapo kalong kum no ngamtip ngam don kaliang yite kaliang persya rai ke jing pen pau ke na kaliang ke jong in charge kalong pa kidon ke jing itli kim don ke jing perjumon wala da kidan na kaliang jong ki member ki bang ba ngi support ya ke MOU te ngangai scam ba apo kejing alam jong u EM in charge ilaka ko chairman jong coordination committee kam kan yat baik ko bangila kren ha boundary committee ba kata ka di kestan ke jong ha tu ko bakut ngakwa ban penpau ke ni ko por